Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler, hurmatlı mekendeshler. Dostlar, bugün 21 oktyabr 2024-yıl Жалал Абад облысы Тоқтоғұл шаарында Алда Шерзаттын ушул экрандагы 6 баш эркек тайлар сатылат достор. Баары эркек. Бул Токтогул шаары эски мал базарынын жанында. Баасына келсек 55 миңден дейт. Булардын жаштары 6-7 айлык көлдөн келген тайлар бар. Так, 703 0919 45 номерине чаласыздар достор. Азыр Токтогулда турат. Видео только лайкты басып колдойсуз, каналга катталганды унутпаңыздар достор. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Taylar satılır mı? Torpaklar da aralashıp ketdi. Ne kadar oğlum bir ayda koç. Bir yatta toyu bezine. Sonra çok öyle tur oğlaklarını yazıldı.